cocoa ehonsem Ghana yebu nkompohwe ye chia ade a ede ekọ akire yie pa na se emama hodo hu ye yie pa no se wo yiska okọ a ye bo gold coast ye bo ye din se ska okọ ho a ade e ka ho pa eye cocoa na cocoa yi ya bo ho bra kakra dia ba na ban bia ba e wo kwan wo faso ne nhihye ne ya betu agum ne ye kosa enei ne akoduru kura no a akoye enkwanta eni enyan pa akoye galamsey ni cocoa akuafo edi apre because ene galamsey fo no etumi kọ no makoma cocoa farmer sika kese so won fa na saase no mom ntu fam agudie enti ama cocoa lands ahodo ni bebre ye lusu ebi twa mu cocoa gu ye wo videos ahodo abeba social media na boys bi etwitwa cocoa dua gu because o makotwie sika ma farmer na je asase no enti motivation ni ho akuafo no omu fi se no mu no mbenya sika nti ahokyire nti wo mu twitwa dua na gu but ensemu ekoso na ansen cocoa akuafo sika abekamu no sika no emma no matete nsem bebiri ne aban yesu cocoa akuafo ni bi ho a wo mu kire se bi mu sika de wo mu anya badodo no a no mu nsanka wo mu sika bi say mu so bi wo nya mu sika de eye license buyers no toye no wo no matumi atwa wo ka badodo no ansanka wo mu sika wo no cocoa a wako kari awie license buying companies na ko kari ato awie wo no mu akogina na mu ato senko mu nsa beka mu sika akoye den na ni nyina sade na nhihye ni tie ni license buying companies no eko ase ho eko tofre akuafo no ho a Cocobod ene hye kire se be ye obema mu akọ mu koto a na omu Cocobod akoji loan syndicated loan no to omu dikan akoji loan earlier na omu de ama license buying companies no makoto to cocoa no e de aba se be ya Cocobod through ni marketing company de be ko eye amanone akoton na international traders no ato ho na omatua ama oman nenya ne sika back na afimpinu ni aduonu nan ede emu de ba no ena ensan ye ba ye se de sa loans na ye kode no Cocobod ka wo mo de ne no ma ekoso ni nti wo mo ye nsakira ye se wo mo eto cocoa no wa manone no wo mo betua sika in advance enti se cocoa no ye beto no 50 million wa ha wo mu betua 50 million na to ho na cocoa no yakope e de abre wo mu na yehu se amanhodo nso cocoa buo no so kwa na ekofem enti international traders no a enhyehyeye foforo ya new system a ye de aba se no be ya adwuma 2024 2025 season de ko no se international traders no betua sika to ho na wo mu de abepe cocoa na to no sabe sanhyehyeye minim kwan ya fa so a omo yes anhyehyeye because e kai wo honti yampe any strategic ayi bia na say interim measure bia se ye de beto se ekoba ne say international traders no wo mo antue sika to a ye be fa sika bi wo ba bia na ye be bibi na yatumi de atua akuafo ne kasa be ye akuafo mo me suffer for system sa ye pesi change no but that is what has happened and now wono no otia ma no ne na wo to cocoa no se wo so won fa ni sika mra na onfa enya forward payment upfront ontuanto na cocoa no de abre no a cocoa buo no so kwa na ekofam ti obi a wono sabi odi dwa no onim so de sika beto na bia ye 10 million na okire obeba na ne buo kofam ono na boka ti wonya saa de no enti abaye de international traders no be upfront payment ya ma Cocobod wono mu nya sika ma license buying companies no kura matumi atua eye cocoa akuafo no mo kofa cocoa beans na fi wo mo ho no eka enti akuafo ni esu ena maka no se oman no du ba bia ye nhyehyeye a ya nwene wo se at the end of the day no se plan A failure B no ye be ne dan and now akuafo no na omo ehu na mane ewom adodo no asika mai you be sa ye rarandi abi one more explanation and say syndicated loan ye nya biem ye twam say system foforo aba ne say international traders no wo mo upfront payment ne ade say ba ne explanation ye de manyina akoyete say wo mo ayeto cocoa amano ne kese wo mo di sika ba
ene sika no ma ti akuafo ni nya wo sika ba kane na abanya na kope sika na wabeto nti akuafo ndie ono odo a onimse abanya kope sika abeto ti ne ho ato no be se akuafo no ene si wo mo sofa en sadie we en motivate obi aso no koko okurumu a mumia hwe ni yo en hye obi an kura si wo no koko okurumu a because wado season we na abafa ne kon ho ebi akwaje bank loan no mde akomu afu mu akoye ebi afa apaafo a wo mdu sika twa omuka enti so wo motwen ya sikai ekamu ache na ekodum pempenso obi no wo nso wonya sika nsan fa no na fuo ne ka ho a ochina onya motivations wo say dokoko ne bi mamu man no kra yenya bi ato de akọ de ebeba ne say dodo no ade omkoko fuo be ma galamsefo na bank besia na okoje ye no watumi anya bi atua ba bia ekọ no koko akuafo no dodo no ade omkoko lands na wo beton ama eye galamsefo so omumetu because ono wakoje bank loan no de dokoko ne ntie so okotua ka Nhyira FM etumi mi ni ye saade we kura betumi kura a motivating crofo galamsey de betumi akosoro because already no koko akuafo ni bi ton om lands no for galamsey etimesre say agric minister Nhyira Gopoku and of course Randy Abe and atofo se finance minister monka motrimom ene interim ayi bia betumi aye temporary we bia mo betumi atu ho na mo de apesika bi dia so anu ansana what think about those international traders to come in and do upfront payment ne saade no emwa ebe demotivate akuafo no ebe say koko kuayo na the risk in this ne say koko akuafo no bebre beton mo land for galamsey enu nso die hu etimi ehwe ne ye ne empa interim measure yede be clear sa ayinafio na fe farm gate price no said ye yetoto koko buo nim e ma ne course ne wo so sa ma no ne e kofem e bo na ba fam tie esi abeden because so kona akoto no 4600 now the car ma no ne na 4700 akakra bi ne wonya no wo so nti wo beba no na wo aban no waboka nti wo ntimi metua sa esika kese na obeso otua ma koko fo no yenka no kora na nkyere wo mo o ye ko ye sese aye sei na wo mu se de tie na kakra ese yo munya bia no mo tumi dia mo na ayeye enye se bibia o se kromu the problem is bibia na de aye politics ye ntumi kura na I me na mba ye metua kese me na mba ye me increase no me wa ye nim se increment ya wo ye no bia de aho kire ba ka no kura no ne tu na mo na enye yi dan se kuafo na chi wo musika mba ena no ma me bia me na me rekura ho o so akwaji obi besia wako kade ni koko sky suma umi enhwe ni ye na umai ebo ma ye nyina yantutu ni ye because galamsey no ete ho ombe ton lands ne de ama galamsey fo ye hwe ni ye pa me ba isia